malo atu mo le nei au auri smela whaafonga I tala me Ausetalia le Radio Samoa. O lo fofua whai sa saunoanga le paramio Ausetalia Anthony Albanese I le paramene Papua New Guinea I le teimi o lana se singa I lua aso o whaatulanga mo le vai sa fau. Sa fofua e asia Albanese le atunu u le masino te se ma le tausanga te luai pe I taina tōtoro pōre mananga ina boto e a fiere li paramia I le COVID-19. Nera wo whaatulanga o le aso spuru rua ma le spuru tolu Januari o le aiai I Albanese I Papua ma le asia fo I le no whanga o teu inai le Grand Chief o le atunu u Sir Michael Somare. Saunua le paramia se temi wasola o le aia o fo ina atu I a Papua le pesoasoa ni le whaalau te reina. Tūranga tau le puipuinga mo le atunu u ia ma le urua I asia singa lea a se paramia o Ausetalia I Papua taru mai me o le rua awhese furumaneiva. Wa ye ripoti le so wata wayo le situ ai ngā variant 4 o le Omicron, le sa whapole nei tangata I Amerika, wa amata mata wina nei I Ausetalia. Wa mele 7 News, wa mata I tu nei le vangora soifua maloloina Ausetalia le ai tu ai ngā variant 4, ai mai sena ua whaamawina le o atu le se fururi mafe, se tolu se lau se furu wha tangata a fia le whaama I COVID-19, I le aso e tasi mai le atunu atoa. No mata I tuina fo I le New South Wales Health, easy sub-variants e pe ona ripoti atu na nafi, e awhia le XBP.1.5, le eta ua ele o tere nisi o awhiai, taru mai le aso rusful whao te sema. O le epidemiologist ma le WHO, World Health Organization, Maria Van Kerkhove, wa ia ta ua lo iailo lato popolenga le whaatupula ia pe o tangata e awhia, I le sub-variant folia, e uia le o iaini whaamaoninga e sidi ato na tinga I nai stasi, mai lea fo I variant. E se dia mana rimas furu rima awha tangata whainga ruenga casuals I Victoria, le ua amata neo na mawaina whaamanianga o livi mai po sick leave, e uia le isainia ni kon karate full time. A mai le 9 News I le so wa amata tutongi atu nei le whainga maloa Victoria, le tusa ma le varus furu afe o claims o talo sanga, mai le rimas furu rima afe o tangata whainga ruenga casuals, o se vaenga leo le whainga fōgu whata itai nei, le ua mawai tawi mo tangata whainga ruenga I le mawhaio nā ngā I ngā ruenga, o no le tausinga o se tasi o na ainga o ngā sengase, ia po o ia fo I pe a whai ngā sengase. E mawhai tangata whainga ruenga casuals o na maua leo o atu torosu warui tu rā sick leave I le tausanga, mai tutongi le tutongi au pito mawalalo ngā ruenga. Se vai ngā tupe rua se rau whasfuru rima te simarafitu miliona, ua whaanganga e tau fiai tangata whainga ruenga mai le whainga o whiriwhiringa, I le vāro lātou soifua maloloina, ma le tutongi o ngā ruenga o le aso, o le a le whainga ruenga ai, pe o na saunwai le minista o ngā ruenga Open Carol. Wa mai ai e le tatau na fosi se tangata e anga I whainga ruenga a o ngase ngase, o na o le popolenga I misi le tutongi o le aso, o le a le whainga ruenga ai. O le whainga fōla leo ua whata itai nei mo le rua tausanga, e na o nisi whare whainga ruenga o lo oawa no ai, ma o le tua tele o e whainga ruenga whatau o loa, o nanga tani mālo, ma le tausio tangata mātatua, ma I nātou e imana o ngā mau. E leo tau fia le mālo le whao o atu o lea whainga isi au nanga, ma o le app e maua lunga le Service of Victoria, e ma whaio na siaki ei pe e te anga waa, e te awa iei lea whata inga. O lo le wharamai Brisbane se ave taxi wa whatawa ina maina wha o lima iei nisi, ma ngā o ia lana taavale, ia po ana wa meto tino foi, I se whaitu o Brisbane. Wha mea le ave taavale wa whatawa ina na oso wha ia e li e to tolu, a o pakalan taavale Wickham Terrace I Fortitude Valley I le vaveawa na leila. Whai mai leo Queensland, na umona wha o lima le awali I e le ave taxi, na la fwa I le pito le ala tele, mai tinga ina o na manuanga. So la ese le awari ia mai lea no fuanga ai maua leo le iso I lātou ia ese no fuanga la tāne. Wa mōli ai nei lai leo le talavou le ruas futu sanga le ngaoi, ma le wha o rima ma le wha leanga mea, alo o sa idia le isi to lua, lo o wha wau so suenga I le so. Talamunu mule ese li poti runga o pengata wha ilangi le vasa nei, wa ta wai o le wha alongoi no lo sela, pe tau le mawhaio na manawa, pe a wha atino sina ngā yoinga la ititi, o se whaailo lea o loo iei se tūlanga o ngaonga tau le soifua malanoina o loo a fiai. O le whamtalanga lea mai nisi o tangata sue mai lātou wata mamai, sa whaatino ina la ngā ruenga lea, wa whautua I tangata o le taune mawhaio na manawa e ono o vea foi o se whaailo le asthma. Whaapea foi le ngase e whaingoe le whaapea tania o le chronic obstructive
pulmonary disease, pei foi o ngase le emphysema ma le bronchitis, ma isi tūlanga e apia i le fatu. Fai mai le lipoti e tā wale si la fia tangata, e le na o le matua o le soifua ma le tino puta, e mafu ai le sela, ma le lava o le manava, ai au na nga i se fō mai e siaki pe a fai e te langona o tau whai ngata, pe le lava fo i lau manava, ia wha mautu ma iai pe iai seisi ngase onga o lo o a fia ilo soifua. Tala ia le Radio Samoa le nei as freile, whelo i fo i le vai aso fō manuia te le whai ungo le vai aso soifua.